Poštovani korisnici, u ovom videu ću vam prikazati detaljnije informacije o John Deere navigacionim sistemima. Prilikom nabavke navigacionog sistema dobijaju se uputstva za rukovanje za monitor, za prijemnik i koje je nabavio mobilni RTK i za modem. Uputstva sadrže opise procesa pri rukovanju određenim uređajem, znači detalje je opisan proces i tehnologija rukovanja. Funkcije monitora su na jeziku razumljivom korisniku. Znači, funkcije monitora mogu da se prikazuju na različitim jezicima i dovoljno je samo izabrati odgovarajući jezik i prilagoditi funkcionisanje monitora. Uz monitor ide interaktivna pomoć na samom monitoru, znači potrebno je pritisnuti u gornjem delu monitora krug sa tačkom i odmah se pojavljuje ta odgovarajuća sekcija na displeju da može da se objasni. Znači, ne morate da nosite papirna uputstva sa sobom u traktoru. Cilj obuke nije čitanje uputstva za rukovanje od korica do korica, nego da se daju dodatno tumačenja i saveti. Bilo bi poželjno i obavezno da svaki korisnik pročita uputstvo za rukovanje. AutoTrack, John Deere navigacioni sistem, dolazi u 3 varijante. Integrisani AutoTrack, to je fabrički pripremljen, AutoTrack Universal, to je ATU300 koji se naknadno dograđuje elektromotor, i dolazi AutoTrack Controller, odnosno to je nadogradnja hidrauličnih i električnih komponenti kontrolera, odnosno pravljenje traktora da bude AutoTrack ready. Traktor koji je fabrički pripremljen za AutoTrack u sebi sadrži kontrolere, sadrži hidraulične elektroventile na orbitrolu, postoji senzor zakrenutosti ugla točkova, da bi bolje znao, postoji senzor na osovini volana i postoji dugme za aktiviranje AutoTracka. ATU300 je elektromotor koji zamenjuje vozača, uslovno preuzima ulogu vozača i kada AutoTrack 300 radi, vidi se okretanje motora levo-desno, dok kada integrisani AutoTrack radi, točak volana miruje. Uz AutoTrack 300, osim elektromotora, idu i instalacioni kablovi.
Sada ćemo da objasnimo šta je satelitska navigacija. John Deereova navigacija, odnosno prijemnik SF6000, prima dva signala. Jedan je GPS, Global Positioning System, koji je američki sistem i u upotrebi od 1978. I oko Zemlje kruže 31 satelit. Takođe, postoji GLONASS, ruski sistem satelita koji je operativan od 1982. i isto postoji 31 satelit u orbiti. I postoje drugi sistemi, Galileo Evropske unije, Kompas kineski navigacioni sistem i postoji indijski navigacioni sistem. John Deereov prijemnik SF6000 prima primarno poziciju od GPS satelita, međutim, ukoliko su neki sateliti nedostupni ili je broj manji, to se nadoknađuje sa GLONASSom. U principu, korisnik ne primeti razliku da li prima pozicije od GPS-a ili od GLONASS-a. Kako GPS sistem radi? Oko Zemlje kruže sateliti i oni šalju poruke i beleže vreme kada je poslata poruka. Prijemnik Starfire 6000 prima poruku i vidi se da postoji razlika u vremenu. Ta razlika u vremenu se izračuna sa brzinom prostiranja elektromagnetnog signala koji je 300.000 km u sekundi i na taj način se izračuna rastojanje prijemnika od jednog satelita. Da bi GPS sistem počeo da radi, potrebno je minimalno 5 satelita za startovanje, dok za normalan rad potrebni su signali od 4. Znači za geografsku širinu, dužinu, za nadmorsku visinu i signal za brzinu kretanja. Kao što smo rekli, sateliti, u ovom slučaju 31 satelit, kruži oko planete Zemlje i sa određenog mesta uvek je različiti broj satelita vidljiv. Broj satelita može da se vidi na ekranu od Starfire 6000. Znači, na dijagnostici vidi se broj satelita. Ono što je važno, osim broja praćenih satelita, znači vidimo ovde broj praćenih satelita je 12, za određivanje brzine 12, za određivanje položaja 12, ali imamo još jednu vrlo važnu informaciju, to je VDOP, HDOP i PDOP. U principu, DOP znači razređenost satelita na nebu. Normalne vrednosti su između 2 i 4, a čim je vrednost preko 8, onda imamo velik problem. Šta znači razređenost satelita? Evo, kao što je u ovom slučaju, vidimo da su sateliti raspoređeni sa različitih strana i presečna tačka je mala. Ukoliko su svi sateliti grupisani na jednoj poziciji, njihove linije se seku pod jako malim uglom i ta tačka preseka je vrlo neprecizna. To nam znači da naša navigacija, da upravljanje navigacijom neće raditi kako treba, bit će vrlo neprecizno i može doći do neželjenih efekata u smislu vrludanja, krive linije i tako dalje. I bilo bi dobro kad se takve stvari pojave da se proveri stanje ovih razuđenosti satelita. Nekad može da se desi da treba prekinuti rad par minuta, sačekati da se sateliti pomere i uspostavit će se normalan režim rada. Sirovi GPS signal je
prilično neprecizan. Greška se kreće od 5 do 10 metara, jer signal prolazi kroz različite slojeve atmosfere, nalazi se pod uticajem različitih elektromagnetnih polja i tako dalje, i sve to utiče na nepreciznost signala. Takav sirovi signal je dovoljan za autonavigaciju i tu ne treba korekcija. Međutim, da bi se moglo koristiti u poljoprivredi, mora se ta preciznost povećati i zato služi digitalni korekcioni signali. Jedan od najpoznatijih digitalnih korekcionih signala je EGNOS signal, čija preciznost je oko plus minus 40 cm i on služi za popravljanje korekcije. Njegova preciznost je dovoljna za, recimo, prskanje na crno, za pripreme i operacije pripreme zemljišta i tako dalje. John Deere ima svoju privatnu korekcionu mrežu i ona radi na sledeći način. Tako što GPS sateliti šalju signale na mašinu, na prijemnik traktora, ali istovremeno šalju i signale na zemaljske stanice koje ih primaju. Te referentne stanice nalaze se po svetu, obrađuju signal i šalju ga u jedan računarski centar na obradu. Taj računarski centar šalje te obrađene signale na INMARK satelite koji su geostacionarni. Znači, za razliku od GPS satelita koji kruže oko Zemlje, geostacionarni sateliti se nalaze na većoj visini i fiksirani su u odnosu na Zemlju. Znači, obrađeni signal dolazi do tog satelita i šalje se u vidu korekcionog signala na prijemnik traktora. Prijemnici kod John Deere-a prošli su evoluciju. Važno je da napomenemo da Starfire ITC više nema podršku od 1. februara ove godine, tako da je neupotrebljiv za korišćenje i ovi prethodni originalni prvi John Deere Starfire 3000, znači trenutno su operativni samo SF 3000 i SF 6000. Prijemnik Starfire 6000 ima na sebi statusni LED koji pokazuje sa različitim bojama, pokazuje svoj status. Kada je uhvaćen pun signal, taj LED svetli zelenom bojom. Takođe postoji konektor sa 12 pinova, pravougalni konektor kojim se povezuje na sistem traktora. Sa donje strane SF 6000 ima jedan okrugli poklopac ispod koga se nalazi USB port koji služi za stavljanje USB stika i za ažuriranje softvera ili za skidanje podataka sa prijemnika i ima još jedan mrežni Ethernet port. Ovako izgleda u preseku prijemnik SF 6000, ali ono što je važno za korisnike to je da je zabranjeno odvijati ove vijke koji su označeni jer je fabrički ceo box, GNSS box kalibrisan i bilo kakvo odvrtanje vijaka i pomeranje pokvarit će uređaj. Prijemnik Starfire 3000 prati samo jedan od 6 geostacionarnih Starfire satelita i ako nakon 4 minuta korekcijan signal bude izgubljen, on bira najbolji satelit iz svoje memorije, iz svoje teoretske liste.
Međutim, Starfire 6000 prijemnik prati 3 od 6 satelita istovremeno i ako 50 sekundi se izgubi signal korekcioni sa jednog satelita, automatski prelazi na korekcioni signal drugog satelita. Our world is changing permanently. Not only do satellite constellations change constantly, but also tectonic shifts move land masses up to 8 centimeters per year. Both of these lead to moving guidance lines and track misalignments, but not with the Starfire 6000 and SF3. SF3 in-season repeatability. This is mainly achieved by smart prediction and software algorithm models. If you have very long fields, rest assured when you come back, the passes still match. If you skip track on large fields, rest assured when you fill in the passes, you will be on track. If you come back after lunch, the next day or even the next month with a separate application, rest assured you will be on track. On top, the new SF3 correction signal is globally available and independent from topographical conditions or mobile network coverage. John Deere trenutno nudi tri nivoa korekcionih signala. Prvi besplatni signal koji se dobija odmah sa nabavkom navigacionog sistema je SF1, čija je preciznost plus minus 15 cm. On je besplatan, kao što sam rekao, i mnogo je bolji, precizniji u odnosu na EGNOS. Međutim, ima problem sa ponovljivošću. Znači, ako između dva prolaska traktora poljem prođe više od 15 minuta, AB linija počinje da pliva. Sledeći nivo preciznosti je SF3 signal, koji je preciznost plus minus 3 cm. Mnogo je precizniji i on je namenjen za setvu, za preciznije operacije, kao što je prskanje između redova, međuredna kultivacija i tako dalje. I vrhunski signal je RTK, da li radio ili mobilni, preciznost je plus minus 2,5 cm. I ono što je važno, ima višegodišnju ponovljivost nacrtanih AB linija i granica parcela, dok SF3 signal ima ponovljivost od samo 9 meseci, odnosno sezonsku ponovljivost, i u granice parcela i AB linije ubačene ove sezone, u sledećoj sezoni će se pomeriti, a SF1 signal nema uopšte ponovljivost, čak ni dnevnu. Znači, ako počnete da sejete i ne završite setvu u toku jednog dana na parceli, sutra kad dođete, postoji velika verovatnoća da će AB linija od prethodnog dana biti pomerana u neku stranu. Sva kopnena masa na planeti Zemlji nalazi se na tektonskim pločama koje se pomeraju. Ta pomeranja mogu da budu mala, par centimetara, do 10 centimetara godišnje. RTK bazna stanica se nalazi na istoj tektonskoj ploči kao i mašina koja koristi korekcioni signal i zato postoji višegodišnja ponovljivost. SF1 i SF3
korekcioni signali koriste geostacionarne satelite koji se nalaze izvan planete Zemlje i samim tim površina Zemlje se pomera u odnosu na njihov korekcioni signal i zato imamo manju ponovljivost AB linija i granica parcela. Da bi zadovoljila zahteve korisnika za visokom preciznošću, kompanija Kite je napravila svoju mobilnu RTK mrežu koja pokriva celu teritoriju Vojvodine. Ukoliko dođe do narušavanja kvaliteta RTK korekcionog signala za 10% duže od 10 sekundi, ceo sistem prelazi na RTK Extend ili RTK X. To se dešava nevidljivo za korisnika i korisnik neće primetiti razliku. Ono što je važno da kod prijemnika SF6000 taj korekcioni signal može da traje do 14 radnih dana. Posle 14 dana, ako ne postoji RTK signal, dovoljno je otići samo na teritoriju gde postoji RTK pokrivenost, uhvatiti signal u trajanju nekih pola sata i ponovo se vratiti i nastaviti sa radom. Starfire 3000 prijemnik ima korekcioni signal u trajanju samo 15 minuta, tako da ne možete iskoristiti sve pogodnosti korekcionog signala. U svakom John Deereovom prijemniku, da li je to SF3000 ili SF6000, nalaze se žiroskopi koji mere nagib traktora. Nagib može da bude bočni, napred-nazad i može da bude zakretanje traktora. To je vrlo važno zbog korekcije nagiba. Na ekranu prijemnika mogu se vidjeti sva tri ugla i njihova vrednost. Da bi oni radili pravilno, mora se uraditi njihova kalibracija. Na ovom slajdu se vidi primer kako izgleda traktor jedan na nagibu i kako bi izgledala njegova linija vođenja da ne postoji kompenzacija putem žiroskopa. Vidite, ova crvena isprekidana linija označava pravac zemljine teže i traktor bi, da nema kompenzacije, išao po ovoj crvenoj liniji. Međutim, zbog kompenzacije nagiba održava se pravi pravac i to rade žiroskop.
Želeo bih još jednom da podsjetim sve korisnike koji do sada nisu izvršili ažuriranje softvera na svojim Starfire prijemnicima, da od 1. februara ove godine promenjene su frekvencije za prijem korekcionih signala i vaši prijemnici neće više primati korekcione signale i pojavit će vam se greška na sistemu i traktor, navigacioni sistem neće raditi, a isto tako priključni ISO bus uređaji neće funkcionisati. Na našem sajtu, odnosno na YouTube kanalu, postoje snimljene instrukcije kako treba da se uradi ažuriranje, odnosno snimljen je ceo postupak ažuriranja. Reprogram SF6000 može da se vrši preko USB-a i traje vrlo kratko, oko 3 minuta, dok reprogram Starfire 3000 receivera mora da se radi preko CAN mreže i traje oko 20 minuta. Posle prijemnika, sledeća komponenta koja nam je potrebna za rad sa navigacionim sistemom je monitor. John Deere je imao 3 generacije prethodno monitora, znači generacija 2 za monitor 1800, 2600, generacija 3 2630, da bi sada prešao na generaciju 4. Znači to su univerzalni monitori i monitori koji se nalaze u command centru. Generacija 4 monitora ima 2 predstavnika. Prvi je 4240 univerzalni display ili 4200 command centar, njihova oznaka. On je manji monitor, dijagonala je 8,4 inča, touch screen je u boji, ima samo jedan video ulaz, ISO bus je potpuno kompatibilan i od mogućnosti ima autotrack, dokumentaciju, upotrebu varijabilnih mapa i kontrolu sekcija. Takođe treba istaći da univerzalni monitor 4240 može da se koristi i u traktorima koji nemaju kabinu, zato što je otporan na vodu i na prašinu. Sa zadnje strane univerzalnog monitora 4240 nalazi se USB priključak, nalazi se priključak za video, nalazi se mrežni konektor i konektor za povezivanje sa navigacionim sistemom. Univerzalni monitor 4640 ili 4600 command centar je monitor u boji sa touch screenom dijagonale od 10,4 inča, znači veći je, i ima osim auto traka i nabrojanih karakteristika za 4240, postoji još mogućnost za automatizaciju okretanja, za razmenu podataka na parceli i tako dalje. I ima mogućnost povezivanja sa dodatnim monitorom. Ovaj monitor je takođe ISO bus kompatibilan. Ovaj monitor poseduje hardversko dugme za paljenje i gašenje, zatim poseduje ugrađene 2 USB porta, postoje portovi za mašine, stvari to su video portovi, postoji port za povezivanje sa navigacijom i postoji port za povezivanje sa video mašine, ima nosač, ima ugrađen LED koji označava status monitora. Zeleni znači da radi, amber da je
procesu da obrađuje podatke i crveni znači da ima problema. Isto tako, ovaj monitor posjeduje dve Wi-Fi antene koje mu omogućavaju da se poveže na hotspot mobilnog telefona ili na Wi-Fi mrežu firme ili privatnu Wi-Fi mrežu kuće i da na taj način vrši ažuriranje softvera za prijemnik ili za ažuriranje sopstvenog softvera. Svi monitori generacije 4 su ISO bus kompatibilni i podržavaju sve ISO bus funkcionalnosti. Znači od univerzalnog terminala, dodatne kontrole, task kontrolera, geopozicionira, kontrola sekcije i tako dalje. Znači sve funkcionalnosti su podržane. Kompatibilnost monitora sa nekom drugom opremom, odnosno sa priključnom mašinom, može da se proveri na sajtu AEF organizacije koja ima na adresi www.aef.online organizacija i tamo možete da unesete tip monitora i da izaberete tip priključene mašine i da vidite šta monitor podržava, šta neka druga priključena mašina podržava i da na osnovu toga odlučite i vidite mogućnosti i da li su podržane neke opcije koje vama su potrebne. Čest slučaj u praksi je da korisnik John Deere navigacije u svom traktoru ima monitor od nekog drugog proizvođača druge priključene mašine. Pošto ta mašina nije ISO bus kompatibilna, onda se postavlja zahtev za slanje informacija o položaju ili o brzini kretanja sa navigacije na tu priključenu mašinu, odnosno na njen monitor. I to se radi preko RS-232 konektora. Postoje dve mogućnosti. Jedna mogućnost je povezivanje sa kabla koji povezuje monitor sa stubom kabine. U slobodne pinove se ubace pinovi sa kabla i konektor RS-232 se poveže na monitor priključne mašine i onda je potrebno u terminalu podesiti karakteristike RS-232 konekcije, brzinu i frekvenciju i tako dalje. I postoji drugi način, to je paralelni kabel koji se povezuje na konektor prijemnika i sprovodi se do monitora priključne mašine i povezivanje sa RS-232. Znači, ta dva načina postoje i treba videti koji vama kao korisnicima više odgovara. Pre početka rada sa navigacionim sistemom treba uraditi određene pripreme. Treba proveriti ispravnost upravljačkog sistema na traktoru, ako je stariji tip traktora, proveriti ispravnost priključne mašine, kakav je kvalitet fizičke veze traktor-priključna mašina, da li su svi pneumatici naduvani na isti pritisak, na odgovarajući pritisak, kakav je balans traktora, da li je traktor rasterećen na prednjem delu, tako da prednji upravljački točkovi nemaju dovoljno težine da bi mogli da upravljaju sa traktorom. I još jedna stvar je, potrebno je da se uhoda sistem. Znači, trebalo bi da, recimo sad ide setva, trebalo bi napraviti 3 prohoda, dužine oko 100 metara i prelaskom svakog prohoda obeležiti fizički sa nekim šrafcigerom, sa granom ili sa letvicom i izmeriti rastojanje i videti da li su potrebne korekcije u zanošenju mašine, da li imamo bočno pomeranje priključne mašine. Ovo uhodavanje mora da se obavi kad-tad.
da li pre početka rada ili u toku izvođenja operacija, bolje je da se uradi pre početka rada, jer u toku izvođenja operacija izaziva nervozu kod svih, ne radi se kako treba, a onda se gubi vreme na podešavanje i na unošenje parametara i na kalibraciji i tako dalje. Isto važna stvar je da treba napomenuti da neispravna i nepodešena mašina je i dalje neispravna i nepodešena bez obzira što se na nju dodao navigacioni sistem. Što se tiče same preciznosti auto-track sistema, na njega utiče više parametara. Objasnili smo kvalitet i preciznost satelitskog signala, tip aktivacije traktora ATU 300 i integrisani auto-track sistem, u principu 95% uslova radi identično, ali kada dođe do težih uslova rada, onda auto-track 300, ATU 300, pokazuje manje nedostatke. Važno je da se podesi mašina, znači kako traktor, tako i priključna mašina, i da se vrednosti, visina, razdaljina unesu kako treba. Isto važi za priključnu mašinu, da se svi parametri priključne mašine prilikom podešavanja izmere i unesu pravilno. I, kao što smo napomenuli ranije, da se odradi uhodavanje sistema, da se vidi da li priključna mašina ima zanošenje u neku stranu. Isto tako, tip izabrane linije za vođenje utiče na preciznost. Da li je ona krivolinijska, da li je pravolinijska, utiče. Takođe utiče i stanje zemljišta na polju. Znači, pitanje je da li je podloga tvrda ili je blatnjava, odnosno da li je tvrdo zemljište ili je raslo zemljište. Takođe, zemljište utiče sa svojim nagibom na preciznost rada, odnosno na količinu zanošenja priključne mašine na nagibu, ili se radi operacija na ravnom terenu. Preporučujemo vam da na našem YouTube kanalu i na Facebook stranici pogledate filmove koji su vezani za razne aspekte rukovanja sa navigacionim sistemom. Hvala vam na pažnji.